Pozdrav dragi patrolaši, dobrodošli u Escape Room. Danas ćete se upoznati sa konceptom 7R, to pomoću 4 videa, kroz koje će vas voditi 4 voditelja. A kroz videa ćete se pomoću različitih igrica naučiti što zapravo znači tih 7 R-ova. U ovom prvom videu upoznat ćete se sa prvim R-om, to je refuse, to jest odbij, i to pomoću igre labirinta. Vaš je zadatak pronaći rečenicu koja se sastoji od 6 riječi, što će vas dovesti do izlaza iz labirinta. Zaustavite video i pronađite tu rečenicu. Bravo, otkrili ste što znači rečenica. Ne kupuj što ti ne treba. Nemojte kupovati stvari koje vam nisu potrebne za život. A sad pogledajte sljedeći video koji se nalazi tu i saznajte o sljedećim R-ovima. Pozdrav!